sunnata eggota kewumuge aada hifam waram muhimmu massarini banduha nuwanis nukan abadu kewumuge badaluga deiraka kewum badalu kollan tiniraka badalu kollan kaakamuga waanama timbako faibbe ur gina nukew note ur madun kew al-imam ahmad riwa kurwa wani al-miqdam bin ma'di karib radiyallahu anhu idaloni men nabi alayhi salatu wassalam hadith kurwi ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batni adam ge dariya bandaw ure nuba kamwaren ena nufure e ure nuba kamwaren ena nufure ehme miedu ilmi dirasatakum inge insana ge balimadu kamuge emme bodu sababa kiyena ge bandu kabotaket adikiye cancer mi norakka teri bali jehumuge ves magadu es sababe kamuga kewma buimuga vyanuda vum kewma buimuga sunnata khilafu vum e shahwat control nukurunge bahimene ehemve rodage ilmi faida ta rodage dunyavi sahi faida ta uge terega huriha ilmu werin ebbas velawwa kame roda hifumuge sababu mihage nafsaniyatu wargudawaka enage sihhata dulahiyo kan rangaluwaka enage difai nizam baruga dawaka